online aya thlone ticket lomna SNR Travel sangi thlone ticket ilo book vedonia ingtiklai po in WhatsApp emo phone call mangin booking ti theireng ani contact number 6909063744 AR House Statement at chuan wave roading lena motor kha ankal tlang tira dot soyanom hemi chungchanga hian tunge dot soi jok ti chu keni lo soi tur ni ta hau lo mai tunlai topic hot ber mai chu tuna screen a in mula hi an mai ome engpo ni se Assam Rifle lampang henin kan minister PNA minister wave roading lena kha check kan lo tumania ti chuanin video po kan lo react nual ta chuta chuan Assam Rifle lampang hi ronin soifia se kan tia ti chuan Assam Rifle lampang hi aronin soifia ve ta ni por minister nena an boina Assam Rifle in soifia ti ni engtin nge aronin soifia don kan chiarang ti chuan chumi ma chuan atong tu ngei kan minister wave roading liana haron tong chuak ve boka enge asoi kanen masapotang ti chuan chumi nuwa chuan Assam Rifle lampang in soifiana kan en vele bokang Minister of State wave roading liana chuan media miten an komna Assam Rifle nena hanin kara boina hom chung chang asoi chuak wave roading liana chuan October ni som pakhat kumsang ni somni palia abial chung kolbema public meeting nei tura ankal chu Assam Rifle pakhatin aloti din thu soin pilot car atan tang nuwa ka car an loti dinga kapiye sowin kani nate asoi nuwa po min kaltir du lo ka motor bula lo kalin motor kongka aron kik kaming voi thum min zot arwin kashia ka designation plate le national flag te kamwa anwa kol bem kanpan ati kol bema an meeting zoa an commander nen kol bema an so mangin Assam Rifle duty hi an kalve thu soin Roading lena chuan an commander chuan mindan tir lo thu asoya kein Assam Rifle duty kokin mindan thu ka hrilani chumi nu chuan commander chuan ngai dam mindila ngai dam zui tin SDO kal tlanga thilom dan ngopa a soi ho tura commander an somna chu Assam Rifle lamin an ti hlo tin du lo thu asoi wave roading lena soidanin October ni som pathum khan ngopa khodaya Assam Rifle te hian lodan an tum le a hemi tum chuan an tlan tlang tuna kan sir la hi October ni som pathum ania ti chuan hei October ni som pasari anon soilang le a chiar teang October ni som pasaria aizol an ho tur chu zemabok daya an lo dan le thu soin roading le na chuan ka motor ma AR pathum an rondinga kapiye sowin kanina te ashil point an dingreng kachuka national flag le minister designation plate hi inza alom ni katia jawan anni angin an captain order anga thilti anni thuin min chang ati roading le na chuan minute som panga vel a motor ma an din tlat thu soin kapiye sin an captain chu minister an dan chan tumli vel azotin jawan hawin captain thu muwa thilti anni thu ka motor ma ding chung ngeya an soi lain kandang lo tin an changklat do tringot an soi wangin tiang thil kha athlengani mipuin thil omdan min zot na sa mob rule athleng mai dona ka hriata wangin ka PS borok thel dai turin ka ti zok atini hei hi wave roading lena soi ngei ama thu chuak ngei ania ti chuan hei October ni som pathuma ngo pakhodaya an lo danga ni som pasaria hei hi kan hriat lar ber khani tani ti chuan minute som panga vel motor ma an din tlat thu te an soya ti chuan hei October ni som pakhata khan kolbem an kaltrumin an lo dang bokani amak ve mon mol view chu ka ti hemi chungchang hi Assam Rifle lampang hi an lati makati tho tho ge chu chun chu minister designation plate le India flag te pon tara mo kati chunga lo dan lai taka khachu anin soifiana hen engtin ngen ron soyang ti hi inen tiang por minister nen an boina Assam Rifle in soifia tini ngun dawin kan cheranga ngun dawin lo ngai thlaula andik inin chem ti hi comment section in lo soidonia October ni som pasari kumsang ni somni palia power minister roading lenale ama zui tu tenena han boina chungchanga Assam Rifle AR chuan thu chua an siama chanchin bo report lang chu thil hriat diktok lo wangle AR te ti mingchiat tumna an ngai tian ta langa AR10 minister le azui tu te lir thei anti din chan chu alandan ang nilovin thil hriat sual wang ni in an soi antia hei ani lampang hi chuanin inti mingchet tumna lampanga khan aron pu ta lo thunga ti chuan an last sentence hi AR10 minister le azui tu te lir thei anti din chan chu alandan ang nilovin thil hriat sual wang ni in an soi ti hi
ani bukan tiding ti hi chun public ho lo ni AR chun October ni som pasari khan mobile vehicle check post MVCP chu zo kho sang bulthuta an CMT an soya an thudon bo zuya ven himna lama malakna an siam ani thuan soi evroding lenale ama zui tu lir thei palitan checkpoint an paltlang lai hian minister lir thei hi danang thlapin kaltlang tir ania amai ro chu civil mi te lir thei check ani lain ama zui tu te an ding lui tlata AR te chu minister le azui tu te tiding angin an lang ta ni an ti ni hei hi statement inang lo tat mai atlai china hen AR ho statement a chuan PF roading le na motor kha atlang ani an kaltlang tira dot soyanom hemi chungchanga hian tunge dot soi jok ti chu ke ni lo soi tur ni ta hau lo mai chan chu PF roading le na statement a khan kan let lenga October ni som pasari thil thenga khan heting hen PF roading le na chuna soi thunga ka motor ma a AR pathum an rondinga ka PSO in kani nate ashil point an ding reng ka chuka national flag le minister designation plate hi inza lom ni katia jawan an ni angin an captain order anga thilti an ni thuin min chang atia AR lampang ro chuanin kan din tir lo kan kaltlang tir an tia tilai statement a henmo hai AR te chu minister le azui tu te tiding angin an lang ta ni an ti ni maro chu PF roading le na statement nen khan ainang talo tlat mai tilai a hen minister three choi jinga mi che dan chu boruak punlun chan pakhat ni in AR hian an soi tinia hei po hi in lo dang ve do malmal bokani AR lampang hian han en let leila nisom pakhata indanga tiro minister ani indan hi le ngalana nisom pakhata andanga kolbem public meeting nei tura akal na lama tichuan kan en zelang nisom pathuma andang le a chon nisom pasari andang le a mo hi ani to big lo ani chu wang chonin heta temparan lo loss ve hi chu ka reaction masa pohan ka sei to a om ka ti lia lia ni mi pa ngai te chu ni se thu san mo du to kin lo check ro se civil mi pa ngai te chu ma ro chu tu na mi hi minister ni tlatani tu nan ti din hi engpo ni se kan share sun som zelang sipai te body camera pani an po thak saka midang po moilo takin an cheya tongkam moilo tak chak chokin go back to India ti tongkam te an mangni nan soi an tongkam moilo hi anon highlight ta tongkam po moi zo zai thei to lo poni me thei hemi din muna hi chuan minister lai lo din lo dana nge kar kong ka vakika tunge ming lo in ti vel kha chu soi thui lo meang video dara tanga lan danin minister staff te hian AR te po electric power ti top sakan vo ti chek takin langa hei chu alang nge ni Mizoram mun sang sanga an post te chuan engan mu that lo pha ani anti AR chuan minister convoy ti buai nia soi hi thil dik lo lang sar takani ani na taka chuan convoy chu clear passage pek ania convoy ti din hi an mani ngein an ti lui ani he thil thenga video a chuan convoy atanga lir thai pakhat chu tumreng wanga kong pui dang tura da lui ani ti chiang takin langa hei hi thil tik hol kham tu ani anti ya engpo ni se PF roading le na kha kan hre china chuan alung oi big lovani mo kaltang tiran tum to nuwa po khan khati te seka anlo check le chu minister ania designation plate tara flag te po tar boka tin PSO te point an soi fia veka chu ti chungpo tukver lo vakika kar kong ka lo vakika lo ti vel shama kha alung oi to big che lovani ti chuanin minister in rol ngain ti tong kamaron lan na chan khani tani PF roading le na kha alung oi to lo konga khan alir thai kha ta top to chiti lai chin che chu asam rifle hian aron soi poni mai thai thuna hen mo i an boy to nu lampanga boina an chok to hata in kal tang don ni an ti to nu kan minister lung oi to si lo kakal lo wang ka dingang ati to nu thil thleng kha heta anron soi hi ani thai mai lo mo ti hi i ngai dan dang om thai ni ta ni ti chana dot le kan sia tur ni som pania thil thleng chung chang kha ania Kolbema October ni som pania thil thlenga khan AR duty pakhat minister huzot tu rui anga soi hi puna diklawani sipai hian kumsom ni chung zat service record enton tlak takania sakho thil wangin zu in lawani he thil thlen lai hian minister convoy chu lir thai masa tlem te an kalpel nuwa checkpoint a andinga minister hian sipai te duty te chu ama chhona checkpoint hi thia vektura ti to ani thu ashil sipai ten an na an thok ti an hriat tir chuan minister le thoktu te chu an au choka escort te chuan sipai chu an lir thaya hruai lut luin abul hnaya khopakhat thleng an phurani sipai hi tol chung commander ain rol nuwa thil thleng chung chang azo nuwa
chua ani hei hi sipai pakhat na a tho theilo na tur le rong bol tu in petak ming ti chet tumna ani anti media then khat ta lan dan chu ar soi chet tumna le minister a thok tu te che dan dik lo ngai ven na ti bau tumna ani aron tia I ke pon kare kani o maro chu ti bau tum ril lu ka pumi lo ni an tia hethil thlen huwa hen Mizoram chunga ar omna mun sang sanga power supply a chet pha operation nei tum a thon opa ramri mun sang sanga ven himna ati chet pha bok anti ar chon akai noi thunei tu te chu power supply rang taka pele turin ange na Mizoram puma sipai omte nun phung panga ya anom theinan malak ani ati bok ini hi ar lampang in soifia ve na kha ani thung ta ni amaro chu tu zoking e dikta angti hi zona om theini ta ni ar lampang ro in soifia amaro chu an ni ro chonin minpu ming cheni ti ngor kha ani do maya pu ming chen na lampang aron chua chon kan minister ro chon thil thlen dan kha aron soi thunga an soi dan ro chuain ang lo view maya tu zong nge dikta ang ti khania ti chuan ar lampang thulak dana hian tlemin a her ve de ulakati lai chu media chungchanga herani kepon kari ek katron ti khamon ni china khan media then khat talan dan then khat chu ar soi chet tumna le minister a thok tu te chet dan dik lo ngai ven na ti bo tumna ani anti ti lai taka hi heti ang zonga thun la du ni chuan hei hi media concern ni wangin hi chu ka comment venga kepon kari ekani news aron chuaka tin video te po aom boka tin tuna han ka beisei tak thil aron chuak chuang haulo engwangin nge minister motor khat check tura anti engwangin nge check kan tum shim ti lai hi an laron soifia haulo thunga minpu mingchia ti ringot an la soine chuwang chuan he in soifia na hi ke chuan la fia tok lo deuh hlek katia khami ni som pahnia thil thlenga wang khanin kan minister hi ar ho hian an lo hor viau nge te po ngai to tur tam takom theini engpo ni se ar ho in soifia na hian ke chuanin anin soifia na hi nge ka beisei ang thil ka mulovani engwai nge an lo ti din ti lai kha maro chu anin soidana hi chuan enge ti din chan pon nei loan ti ding lo ti kha ani do maya maro chu minister po inrol ngai hil khopin pufo ding lena lung oi lo khanin alir thei kha ada ti khan kan cheson lawang kha ti ve burto me boxia tilaya henin enge in mudan te ngai dan te lo se ve tawla tin khe clarification hi ke chonin a clear tok lo kati a fia tok lo kati hi ai chiang fek fok hianin ron soile thei se a thango tin ka ria Assam Rifle lampang te po hianin maro chu hei hi tok e han tin chon an thu ni sela imponi sin soifia anon nei shim hi a tha ka ti hle maya tin kan minister le PSO an ma zui tu te khang sang te po kha minister driver kan ilom ti wang te minister zui tu kan ilom ti wanga lo por viawa kha an lo practice ani chuan chu adik ton big how lo ti hi concept tel vele sham teang minister kan nia lom minister driver kania minister guard kania minister nung zui tu kania chu wang chonin I tu po ka thun hoi anom turani ti ril ru hi an public tura ka ngai lo ke chon chu te ang taka thilan lo practice an lo ti ni chuan wave roading le apol te hian dik big how lo wanga tin hemi Assam Rifle in soifia na hi thudik lo tam taka mani chuan hei hi thil serious tak ani donin ka ria ala serious hotel tel donin ka ria chanchu statement inang lo meu me boxia tin makdeu me chu minister meu check tuma lo ti dinania lo ti boy ani chungchang kha thil mak ve tak chu nia an lo lung oi talawan lo temper an lo los ani point dem omna anom lo reng ka ti kha izong khatun tum video chini sela in mu dan te in ngai dan te comment section in lo soile don ne